laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال العباد غنى وفقرا وأنزل الماء وسقى أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على التائين أجرا وأسبل على الآسين سترا، وهو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. ونعوذ به تعالى من حال أهل النار، ونعوذ به تعالى من أحوال أهل الفتن والأهواء، وأسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان البيت من بيوته أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته، وأن يحشرنا مع زمرته، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أرى مسيب جول بتدبه إذا ولتنا الله سبحانه وتعالى إذا جولا إن الله رمكم محمد صلى الله عليه وسلم. أرى إن الله ود تقديم جوتو أرى موضوع woni ko yewten kon kikina ɗo ya habbaza idha kana lana waqtun kafin, li anna hadha almawdu la shakka huwa mawdu'un muhimmun jiddan. no hanuno harde marno tam molanaɗo fi yewtugol fiɗe toɓɓe ɗoɗe, sabu hiɗo yowodiri fota e gurdam meɗen ɗam ko toɓɓe wonɗe très important. ɗulle woni honɗum ko ɓe wiɗo e yewtu ko subulun najati minal fitani. subulun najati minal fitani wo ko laawi honɗi rewreten ha daɗen fitina. haray no famirɗon noon karmo koɓɓen si innama sifa o mawdu ɗo, haray ko ɓe adorta ko honɗum ko tarif andingol en taw kon wiyete alfitan. si ɗum feƴƴi ƴewaten ko wiyete aksamul fitan, pecce mum pecce fitina. si ɗum feƴƴi wowlen no joni ko honno daɗirten ka fitnaji, il faut taw anden ko honɗum duwaɗen daɗude. si wowlen noon ko honno daɗirten non nonde. haray no ardi noon ka titre komi hendi ko subulun najat min al fitan, laawi daɗirɗi ɗin ka fitnaji. awalan ngol konngol ɗo ngol mari pecce tati: subulu an najati min al fitan. subulu on ko laawi buy jomra subhanahu wa ta'ala wi wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, taw jokku laawi ɗin sako accito laawol hanugol jokkede ngol. donc hiɗen faama ɗo jakayo e nder nde yewtere ɗon subul ko laawi buy rewrete fiyo fitina daɗe taw. andi si ɓe wino sabilun najat harayno ko laawol gotol lakana ashal, harayno ɓuri welde fi. lakin ko ɓe wi en ko subulun najati min al fitan, laawi buy rewrete ɗin fiyo fitna daɗe. amma hiɗen mari kalima ɗimmo sen haali fi subul ko wiyete kon an najat ko daɗugol. limaza kalimatun najat ko fiyon ɗum tawi fi daɗugol, puisque neɗɗo ko si o daɗi si o wawa wonde goɗɗo yeeso ton ko wonoy tawo ɓenni o heɓu a hetti on faami. ko so tawi taw on tigi hettike si o wawa heɓugol goɗɗum, mana dhalik neɗɗo on himo beson ni daɗugol ko wiyete kon fitna ko aduna ɗo. himo beson ni daɗugol dendagal fitnaji ɗin fof fiyo jokku laawi malal ɗin, fiyo malo e janggo, fiyo daɗo e janggo kadi en faami. donc ɗum waɗi si tawi en heeɓi laawi en heeɓi daɗirɗi, joni noon ko honɗum duwaɗen daɗude ko minal fitani, ko wiyete kon fitnaji. alfitan ko jam'u fitnatin,
ko fitnaaji buy hawtindira ɗo wi'a fitani kono woni mana kalimatul fitan intabihu so yehi ndaari ka defte luha wano lisanul arab li ibni mansour deftere luha molanande ɓuretende ndaarede defte ɗen ɓenni o ko wiyete fitan ka luha ko si tawi neɗɗo o ƴetti kanŋe himo honcinde ɗe ma o ƴetti kaalisi himo honcinde ko honcingol tigi on si innama fatana dhahab ay ida dhabaha ko so tawi on tigi man ida dhabahu ko so tawi on tigi honcini kanŋe ɗen kon ɗo wiyete alfitna mana ko honɗum fanda ɗon fa huwa ibtila'u min allahi ta'ala li abdihi almu'min aw alkafir yuhtamal an yakuna alfitna lilmuslim wa yakuna aidan lilkafir fitina no wawi heɓugol julɗo no wawi heɓugol kefer kono woni fitina tigi tigi lasli mum on hara joni naka luha ko albala'u mana ko wiyete neɗɗo on o jarribama o heeɓi probléme o ɗum wiyete fitna joni noon binnama ko yiɗen kon fop no waɗe ko aduna ɗo piiji ɗin fof ko fiyo neɗɗo on heɓu ko wiyete kon jang hayra wafiyata mana ko ɗum ɗo won diddu fitna o neɗɗo ko aduna ɗo ko gurdam makko ko imma himo e nema e jam ma himo e fitna ko ɗiɗo ɗiɗi joni noon fitina o ko ɗum ɗo woni julɗo falade donc fitina noon no mari pecce buy e nder yewtere nden en faama joni pecce fitna ɗen ko honɗum e honɗum interview awwalan adi en natande pecce fitna ɗen haray darson ɗo ko moni yewtude la ala sabilil hasri bal ala sabilil istidlal wal istibyan hatta nafham haray karamakoɓe ɓen sen ndaroy ka defte ko moni yewde ɗo kon en taway kamɓe hiɓe yaajini moƴƴa ko wiyete kon fitina e laawi muɗum min ko moni yewde ɗo ko juste ber ko gasta yadde kon e tammo mi jonna on fi en wawa famugol ko honɗum wiyete fitina fi en wawa woɗɗitagol ɗi fitinaji ɗon joni noon ka kala ko seeɗa tun ƴetteten e wata ƴettugol fof fitna o iɗe wawi mo feccude ɗo pecce tati oɗon ɗen pecce tati fitnatul khas fitina spécial privé wa fitnatul am e fitina général summa wa fitnatu al khasatu wal am e fitina privé kono kadi himo mari ko wiyete kon amma ko ɗiɗo façon fitnaji tati wonɗen e jumlude yewtere men ɗen inchallah e muɗum naɓulo billahi tawfiq awalan al fitnatu al am fitna afwan al fitnatul khas fuɗɗore gon ɗon fitina privé jon mo neɗɗo on heɓata no gasa ko on ɗon tu wolten haray waktu on lanni kono woni on ɗon fitna nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam intabihu en ndaare ko hadisaji maɓɓe hiɓe heewi makugol allahumma inni audu bika min fitnati lmahya walmamat allah mi tori kema dandam fitina gurdam aduna mi tori kema dandam fitina mayde kadi en andi jaka goɗɗo no soomile toon par ce que ko ɗum ɗo nelaɗo no hewno duworgol ɗum ɗo de hiɓe makeno kadi allahumma inni audu bika min fitnati lmasihi dajjal allah mi tori kema dandam fitina masihi dajjal eɗen andi on noon ko jeeyaɗo e mandeji dalgal ɗum ɗon kadi hino woodi e yewtere mum e mbalodi mbuɗum ɓe maka kadi ɗi mana fitinaji ɗi nela allah sallah sallam moɗi ɗum hiɗi heewi ha feƴƴiti joni noon ko honɗum wiyete fitnatul mahya fitina gurdam intabihu wallahi ya ihwan heewi ko goɗɗo heɓata jawdi ko aduna ɗo tawa o ala jam heewi ko goɗɗo wonata lanɗo ko aduna ɗo hara o ala e jam heewi ko goɗɗo wonata hunjiɗo qur'an hara o ala e jam heewi ko goɗɗo wonata neminaɗo nemaji heewɗi hara o ala e jam ko non addata ɗum ko alfitan no atikum mithal goɗɗo ɗo si woni masalan ko misalji tun no famiren ko wiyete ko fitnatul mahya mana fitnatul mahya fitna gurdam ɗan taw goɗɗo innen iɗen andi ka men si goɗɗo woni soñjike toon ha o wemmude hoore makko tawi joni mo ñawli partout mo maapi ka o yeyno ko fof bloki ena joni mo ɗaɓɓude visa fiyargol ɗoɗe
o yango ton o gera ha Allah subhanahu wa ta'ala jonna mo visa o ƴetta avion déjà nde mo yaka aéroport hara o faalaka buyɓe o ñawligo anda himo yaade hande o yiyata yimɓe ɓe nde andisnan ɓe yahay ɓe sak palanka aéroport naam o suuɗe o ƴawni avion walla hewta ɗo parfois addoɓe yimɓe goo ɗaynay ɓenna bon sa hewdi ton naya jaɓude ɓe ka aéroport ƴette ɗon golle puisque ɓen ɗon ɓe yoɓata buy koye accu ha hewta ko sar on faami ko si waɗinta on tigi ɗaynirde o hewta ɗo noon o tawa alhaali on ko bil axe wona sifa ko o yeyata to ko sifa no yirɗen ɗo ni puisque enen ɗo fof fil haqiqa ɓa koye yewtu ko woni kon alwaage wona annuye hoɗugol ɗo woni ko eɓɓidiron ɗen kon hay goto e meɗen ko argol honɗum ndaara seeɓa goppum hoota yaahe hada kana hadufuna al asasi on ɗo wonno objectif men on ka lakin nde tawno ɗen ala e heɓade ko ɗaɓɓeten kon joni hulan ɗen heɓgol kaydi fiyen singo peɗa enen kadi ñiiɓen yo jolle ndin puusu enen kadi heƴe yon kon ɗo woni objectif on yo fayɓen adde yo rewɓen adde kono noon hino jogodiri e nder addugol ɓeɗo fitina no nder ton on fitna ɗon en famamo joni joni noon si woni on neɗɗo mo wiɗen ɗon i wi lagine o ari ɗo o woni ɗo ha o heeɓi golle o woni ɗo haala haaliji makko foppo moƴƴi tigi tigi jawdi heeɓi ke partout on faami o heeɓi suudu o heeɓi tout ce qu'il faut o immoɗo o adde a sonnaji kadi hara ko labaɗo weloomo ɓe wonda tout va très bien sonnaji on fuɗɗora ɗo wigol joni no janngude cours d' intégration fiyo anndu on no ɗo wurirta kaw gayante janngugol on cours ɗon assistance social ɓe gono ton toɓɓere fitna nden fuɗɗora ɓen assistant ɓe wigol ma a modi ma noon ɗo si tawi mo ɓiƴuma ko ya ɗumanno par ce que ɗo ko leydi droit ɗo naata ko wonno afrique ko ndey o pompe o andine kadi wondema si on seedi mo wawi heɓgol joddi ɓuuri ko wonduno ɗon kon surtout tawi hari ko fawtaɗo surtout kadi tawi joni ɗo jiidodi so luttidi e ɓeɗo fayɓe himo wawi heɓgol tout ce qu'il faut hande kadi encore ko on dampeɗa to ñande nden toɓɓere ɗon wiwma premier point on fab ko andirta taw aye nden ñande si on sonnajo arti on fuɗɗoto yewde tun façon no jabora e ma noon sikka taw wattita nayne esse ko oni taw a feeta woni o ena noon mi feeta ko onon mi sikki tun ko ono haqqille mum ɗen derandi tan a faami ko awwolo fitna ko premier fitna on yanugol mo noon e ma an ibnu adama o puisque ami jotta a sikka o har ɗon hewtidi ha ton mi sikku nanen ɗon hewta ton sa wattanaji nde ñande jamma on fof ko germe tun no onon mi accani on ha mi ronki on ala accana sigi tigi on o germa ha tigi tawa si tawi ɗamari hakkille tawa ɗum ɗo dépassima tawa koye a watta yilata wonu yaltugol mangol koye nder on jemman mo faami dañande sa waliki a ɗanota ɗinno jeeya e ko wiyete kon fitnatul mahya fitna gurna sengo ka sonnaɓe wa min ha no jeeya mum kadi paykun sa neyi paykun ha kum moƴƴi a fuɗɗike mo janngilngol qur'an ha o fuɗɗike hunjade a addimo ɗo o wondi ñande goo humpitoɗa on o ala yaade l'école normal himo soomude ma o ukkodiri joni e fiimaɓe ko boni ma o ukkodiri e waɗoɓe alhaaliji bonɗi tawa kadi sa haɗimo laamu ngu gonno ɓeynata ko hiɗa menace mo donc haray mo ɗo a ɗaɓɓanede ka o wona feere joni an a wata wondude e makko ɗum kadi ne jeeya e fitna molanaɗo sa miijike a waalike anditi surtout ɓiɗɗo ma jiyo mo 14 ans 15 ans 16 ans no junngo nguɗo laamu tawa kadi ka won ɗon a wawatamo hettude few o jogue ɓeynna par ce que a accanamo janka suudu an hiɗa andi jang oɗo on ko honɗum ko so tawi o jombama o woni e dewgal e hoore ko sunnat rasulillah sallllahu alayhi wa sallam oɗum ɗo woni ko islam ma o yamiri kamɓe hiɓe andi o yo wondu tun e koppe makko ma fi muskila probléme hunde ala ton no wawi wuyde ɗo yo wuuru kono naatu yo wolane gonga donc andi an hiɗa mari miijo feere walluɓe o ha seeduɗon ɓen no mari miijo feere yaahe kanko kadi noon ko honɗum woni ko woni mo wallude kon ko acheytan aslul fitan huwa acheytan lasili e fitnaji ɗin fof ko seytan seytane kadi no darde no galleji ɗin fof bonira o pompa wona koye paykoye ɗon titi babe ma ono ñaaƴi accata ya sinima o accata waɗa ɗuma yalteɗe galle ta hooti toon few si laamu ngu landike ma wiya a faalaka hootugol ɗon hannde kadi ɓiɗɗo ma reedu mo heɓuɗa newɗa yaw joɗɗon ka barwal ɓenna bon joni ko ɓiɗɗo ma andi kono wiiɗa non non je préfère rester là-bas
an yiɗi wongol kam wonto mi yiɗa wondugal baaɓe hande kadi daññande kadi sa hooti wallahi kara hanɗa norta woɓɓe ko ɗum saha wonta saabu maɓɓe ɗum kadi no jeeya e fitnaji ɗi ko ɗin noon jomirawo subahana taala wi wondema innama amwalukum wa auladukum fitna jawle monɗe e ɓiɓɓe monɓen ko fitna kanko jomirawo subahana taala wallahu indahu ajrun azim kaka makko baraji molnaɗi woni ɓiɓɓe ɓen ko fitna jawdi ndin ko fitna misalu zalik jawdi ndin kadi tawa heɓde ɗo jawle wallahi ha tawa tigi tigi on sikka ɗo piiji ɗin fof regili ko ndin jawdi tigi imma otowal ma ɓiɗɗo ma ƴetta e ndin jawdi ndi utilisé contre ma ɗum ndi wonta tigi tigi on albala ko jarribi ma kam minan nas ko yimɓe jelo tawata hande ko jawdi mum ndi woni saabu muɗum surtout wano angola ɗo tawe e bitki hum ware fi $500 ma $300 haɗa yona hay ko wari goɗɗo en faami ɗum ɗon fof ko ɗum wiyete alfitan kala ko tawata probléme accata neɗɗon e jam ko ɗum ɗon fof wiyete alfitanu fitnaji ɗin hiɗi ɗuuɗi ha feƴƴiti no jeeyamum honɗum fitnatu alfurqa baynal muslimin fitnaji seedugol men enen julɓe ɓen wono wonirɗen ɗo ni beltiki ɗo alhamdulillah duɗal ngal no kuwafi fof hiɗen famodiri hino yaade e jam si goɗɗo wawi iwde ka o iwri wo foti ko gandal o gollir foti ko mbuuɗi o gollir foti ko ƴoyre tum o golliri ha o sendiɗo yimɓe weldunoɓe o waɗi barage hakkude maɓɓe ma ɗum ko rasisiyagal o gollir wigol a cheikh ibrahima ɗo koɓe mamu min ko momi pita min hana weldude kamɓe koɓe mamu ɓe tumɓe hani weldude andu ya akhi an a jama minal maftunin aw min alladina yuftinun a jama e waɗa eɓe fitna julɓe ɓen ko woni won lasli on ko al ittihadu baynahum koye julɓe ɓen jogodir ko ɗum ɗo woni ko qur'an yamiri ko ɗum ɗo woni ko sunna yamiri on faami allahu allafa bayna qulubikum ko allah woni ko hawtidiri on hiɗen andi fitina molanaɗo wonno hakkude ɓe arabuɓe fitina molanaɗo kadi woni hakkude e madinatul munawwar hakkude alyahudiyankoɓɓe kono allah subahana taala ka ñawore makko e ka hikma makko o ari o ñifinge yiite ɗon o waɗi jam hayra wafiya tan hakkude maɓɓe donc haray enen kadi ko ɗum ɗon waɗi haray ko jam faalete ɗen ko ɗum wasinana allah sallah sallam ɓe mooli ko fitina fof ɓe maaki allahumma inni audu bika min alfitan allah mi torkema dandam fitina kala façon no arde donc haray ɗiɗo ko fitnaji jeeyaɗi e fitnaji ɗi tawata hino feeñi hiɗe wurde e majji publiquement amma fitnaji gono toon ɗi tawata e reena wa minha fitnatul qabre fitna ka gaburu nila allah sallah sallam ɓe tori allah kadi yo allah danduɓe ɗum fitna gaburu ko honɗum si tawi ibnu adam o wuuri ɗo ha o maayi o surram hay goto e men yaali koye naɓi noon buyi en wattinoyi en ombiti en arti tawi neɗɗon ko hina neɗɗo mo alhaali muɗum moƴƴuno hina neɗɗo tigi tigi jokkunoɗo dewal allah subahana taala no handiri o neɗɗo probléme tum si woni malaikaɓe landotoɓe ɓen aranimo ɗo ya ahi ɓe landikemo tawi ko lande ko jaabete kon fof o anda wona jokkunoɗo qur'an wona jokkunoɗo sunna ko jokkunoɗo e jalugol karamokoɓe ɓen a faami wiya yimɓe ko ustasiwel ma ɗum ko jomirawo bayel ma ɗum ko hunjingel a faami hay hunde an ko hiɗa yawiti to yimɓe ɓen allah hina hay nokka a fokkita a faami leyɗa yawito taw goɗɗo waajotoɗo acca ñande tour ma hewti waajagol o ko ni ñande andoto ka hommo a faami an hay nokku a kilasaki wona ka yiɗuɓe wona ka waajotoɓe wona ka janngoɓe wona ka jannoɓe ko haɓɓagol to si waajotoɓe ɓen iwi ga waajete ɓen hooti ɓe na hande ko onno feƴƴiroy ɓe sifo na awa mi karam ko kaari waran min ongoy ha ko convaincala moƴƴa on a faami ko sifa ɗin piiji tun ka yimɓe ɓe ñoyete tun ñande mayɗa so hewti gabru ko alanditeteɗo andu kala ko woluɗa wallahi ma yaltidu min qawl illa ladayhi raqibun atid hay konngol goto ngol ibnu adama wowli ngol feƴƴata sina o landitete sina malaika windaygol raqib e atid munkari e wanakir ɓeeɗo ko woodaɓe ko landitotoɓe jeyaɗo allah on ka gabru makko joni noon e lette gabru hino tabiti hadis ko fillani hen ɗum ko albarra bun azib wondema lette gabru hino tabiti karamo koɓe hiɓe waɗi kutub mustaqil defte spécial fi sifanagol e wondema ɗe lette gabru hiɗe tabiti à 100% ka wiyete kon alamul barzakh mana ma gurdan heedode ko honɗum ko iwi aduna o hewte al taw laakara ko ɗum woni ka gabru ko ɗo wiyete al barzakh par ce que o immitaka taw
est ce que en faami hewtal taw ka jomra subhanahu wa ta'ala wi don ya waylana man ba'asna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun hewtal don taw ka imitete don Allah ko hombo immini men ko dum do de ne la be wi uno hande dalgal ngal hewti la bon iwa man annon ay wi adna parce que dalgal mangal darke fi on dum dalina Allah sallallahu be maki man mata faqad qamat qiyamatuhu sahal hadithu amla kala maydo dalgal makko ngal darke jon non anga mayi ay wi adnaga hewte al taw kadi ka dargal jon hida ka wiyete kon alamul barza jon non ka gabru do si tawi tigi tigi on al halima on na ko regili fudore julde e zakka e ko waytata non fof yilti kadi a tawata noke ko wiyete kon jandeji ko tagirda fi mun kon ko nyo yimbe to jokkuda e problème al balaw an ko a lettetedo ka gabru do lette molanade haray gabru on ko bijaydo ma so bijima a wayi wadero on fami becce de aga tawta de becce fop waani fotta do ko dum na Allah sallallahu hawtinir inno fo o maki haray allahumma inni a'udhu bika min fitnatil qabr allah tarkema danna fitna qabru danna mi latte qabru wa fi riwayatin ukhra allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min su'ali munkari wa nakir allah tarkema danna latte qabru danna mi mana bone landal malaika haray dum do kadi ko jeyaado e fitnaaji di summa minha honnun kadi fitnatu ko wiyete kon talabul mal wal jah ɗaɓɓugol kadi mana fitinano toon ɗaɓɓugol ko wiyete ko laamu e ɗaɓɓugol jaahu ɗaɓɓugol ko wiyete kon mana hikkagol yeeso accu Allah subhanahu wa ta'ala hikkina yeeso sina anda wawi bonnude ɗo gurdam ma fof fi ɗaɓɓere laamu ibnu adam ma o wattana yila o anda laamu ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala si Allah seeki ka laamu o lamminima si fof moɓodiri ko geraw alama misalu zalika eɗen andi tawno ko komba e gerdegol wallahi obama laamatano ko yaa kono nde tawno Allah windi o laamoto sabuji ɗin tawi ma ara tawno ka rewra ton fo tawno ma o laamo yaa hakaza en faami donc haray kono gerdegol e ɗum gerto ɗum accita dewal Allah jokka sifa ɗin piiji haray ɗum ko fayireno piiji ɗin ɗi Allah heerodi ɗin accidude e Allah a ƴettay tun an sabon kono ko lutti kon accude Allah kon woni ɗum laamu ko Allah subhanahu wa ta'ala jogi ko wonnoɗa hollirde ɗa faala lakin si Allah no muyamma wallahi o lamminte cer masali jangoriɗo joni hadis kana Allah sallallahu ma kanno ɗon ibnu abbas ya ghulam law anna al ummata kullaha ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وأيو سوكا أندو ستاغورنا فاب مو بنديري فيا بوالله دو هون تاي الله مو ينام والله دو أتام والله سيبه فاب مو بنديري كدي فيا بلور تاي الله سبحانه وتعالى مو ينام لور كان هاي هون لور كان كهيوتا تام donc haray jiyaɗo Allah kala wuurɗo horriɗo leydi ko évite ko wiyete kon alfitan probléme hari sahabatu rasulillah wondunoɓe naɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hiɓe renino moƴƴa kamɓe hadisaji ɗi kala moɓe jangi aya qur'an kala moɓe jangi ɓe renotono e aya on ɓe reno e hadis on fi honno khawfan min alfitani ka hulugol ɗi fitnaji ka hulugol probléme jiɗin mo kala maɓɓe wattana ila haqqe oya on andi haqqeji ko l'islam wi'en ko wallahi si respectama hay goto heɓata probléme fitna fop dogay wawa si fitna meeɗa ka taguere puisque en jonna exemple si woni joni min e ɓeɗo komin kawtal min miɗo jangi ko wiyete kon haqqul jar haqqe kawtal ko honno l'islam yiiri ɗum an kadi kamɓe kadi ɓe jangi ɗum mo kala men évité oya si mi heɓi ko moƴƴi fof ñamete mi neldayɓe kamɓe kadi si ɓe heeɓi ɓe neldaylam lorra mi jaɓata lorrugol ɓe kamɓe kadi ɓe lorratalam donc andi fitna ala hakkude amen hannde kadi min e sonnajan on la même chose lan andi ko woni on ɗum mi duwamo hono teddingol mo ñammingol mo holtingol mo jonna piiji ɗin fof kanko kadi bilmu ƙaɓeni mo andi ko ɗum o duwalam alhaaliji ko l'islam yamiri kon fof hay hawre ay nokku ala ka iwra on faami yelti ko honɗum par ce que gorko wonde no dulla darata o sonnajo ɗo joni alhaali makko o nawi ɗon noon haray ko kulol Allah ngol hannde kadi gollitirte ko ɗum karmo ko ɓe wiyata ittaqillaha fi haqqiha hulu Allah e fe haqqe makko est ce que en faami andi to fewno masalan jombaynoɗa waɗi ko curbaji ko ono wondi ha wayni ya akhi joni noon koko almagama wiyata ko joni muññor ko feƴƴuno ko muññor ko fewndi ɗo ko feƴƴuno ko est ce que en faami hakaza donc ko sifa wono noon kadi ka pay koy ko sifa wono noon kadi ka mawɓe ɓen haray neɗɗo on ko jonni to haqqeji ko duwa kon
kanko kadi bil muqabil o jonniti haqqeji ko duwa ko haqqeji no wodi hakkunde neɗɗo e karonko makko haqqeji no wodi hakkunde neɗɗo e juulirde nde haqqeji no wodi hakkunde neɗɗo e kullum makko kum wane ar ɗiɗo foppi no windi waali eɗen hani janngugol ɗin eɗen hani andugol ɗin eɗen hani heɓugol jikkuji moƴƴi ɗin comportoɗe moƴƴa fi honɗum mahafata hadihi l fitan fi hulugol ɗi fitinaji ɗo ɗe fiyo Allah subahana taala heedidiri e majji o danda en ko wiyete probléme kon e meɗen e ɓeygureji meɗen ɗi ino jeeya toon kadi ko honɗum ko wiyete kon fitnatu al akhira fitnaji ɗin ñande dargal ɗin noon noon ɓuri hulɓinade ko ɗin ɗo woni pire ko honɗum woni ɗum si woni ibnu adam o wuuri ka aduna ɗo e taƴa tokka jolda ƴawra ko woni wo ko affaire waɗa ko woni wo hay hunde famata ko waɗa jawdi hinano ɗaɓɓiri no laaɓiri régulera dewgal hinano laaɓiri régulera e mana alhaali gurdam on tigi ɗan bisifa amma fof ko réguli tigi tigi ala toon ma ɗum hari ko trompaynoɗo julɓe ɓen faamingol ɗo ko julɗo moƴƴo haqqan hara no andi ko fenande fus e taaki kadi no wonira julɗo moƴƴo oɗo ñande dargal ko taganaɗo fi hon ɗum fi ladde ko lettoyteɗo mo kala e meɗen wallahi no wawi pesande hoore mum ɗo anda ko honto o fewndi est ce ko a julɗo moƴƴo haqqan ka hina on faami hiɗen andi ko yamira kon yo waɗe hiɗen andi ko haɗa kon yo acce qur'an addanin article ji ɗi fof wona en ɗo kadi fof koyen ɓiɓɓe fulɓe fuuta jalo heɓaɓe toon ne a toon ne a ɗo kadi joni andi alhamdulillah bi hewɗen ɗo kadi karamokoɓe meɗen ɓe wallahi hiɓe tinni yo Allah yoɓɓe ko moƴƴi hiɓe janngude hiɓe jannude hiɓe waajade donc hay hunde ko suuɗanni en ala on faami e article ji l'islam ɗin ɗi fop hiɗen andi joni noon ko andaranta hoorema ya ahi masalan fil ibadat ka dewe ko andarata est ce que ɗa julde correctement est ce que ɗa hoorde correctement est ce que ɗaytude zakka o jawdi ma ɗum noon ko privé ma ko an andi on faami min o wano min mbimi hewti beltiki ɗo wallahi mi limay nodduɓe lamɗo fiyo mo Allah ɗum itta zakka ɓuranayi tayle fop no ɗaɓɓude kalde fop kadi no mari ko wiyete ni saabu yondi ko itte zakka puisque kala mo nanɗa ɗo soodi tere laguine andu haade coggu zakka no woodi aki sina ɗon heɓata coggu tere fewno hande ni saabu zakka ko 3000 euros kaɗin timme junngo ma o hara yiɗi doit divisé de 40 isa haala alayhi l hawl si hitande timmiti e majji haray zakka majji o itte kono ɗum ɗon ko allahu alam ka jaamiuje hino fottede ko Allah andi est ce que ko sabu yimɓe no yaade o ma naɓude ka ko fiiɗota ɓe wiwu tigi tigi on an kadi a juulata ɗum ɗon fof ko an andi alhaali ma o kullun yarif haaluhu wa ahwaluhu neɗɗo fof no andi alhaali makko on e alhaaliji makko jani ɗin ko honno donc ɗiɗo piiji fof ko an wawi ñaagol hoorema andana hoore ma si tawi ɗa wadde ko dandoyema fitnaji ɗi ñande dargal kaado a ala e wadde ko danday ma ɗi fitnaji wona ɗe wolede ɗo ñande dargal donc fitnaji ɗin fil haqiqa hiɗi heewi moƴƴa moƴƴa hiɗi mari tigi tigi dambuɗe buy donc kono en jumli tun en haali ɗo fi fitna gurda en haali fi fitna mayde e fi fitnaji gabru e fi fitnaji ɓeygure seeɗa no lutti toon goɗɗi buy kono ko min no on ko ka fuɗɗode e wata wowrugol ɗi fof bon yiltitiɗo kadi enen ko jopagol tun ɗo no famiren seeɗa ko honno wiyete alfitan joni noon toɓɓere sakkitoror nden ɗo ma hiya subul ko honɗum woni laawi ɗin taway ɗi se rewri ɗi en daɗay ɗi fitnaji ɗo tabiu awwalan ko taqwallahi azza wa jalla hulugol Allah wallahi si goɗɗo huuli Allah o daɗay fitna o dandi kadi yimɓe ɓen fitna makko o man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja hulugol Allah noon en global kono andirɗa noon siɗa rewde ɗo e laawol ka bulle waɗi a geray toutes les possibilités fi hita yuwo ko wana noon kadi ko ya geru alhaaliji julɓe ɓen fop e alhaaliji Allah subhanahu wa ta'ala e alhaaliji nelaaɗo ko yamira kon fop waɗa no hulirɗa noon ta yuwo har a gerade hay gootum morti ɗum ɗo won lasli kulala ani ka bulle woɗɗa hulta yuwo ɗo kadi règle ji Allah ɗin hududallah ko ya geru har hay gootum a memani ɗum woni awwal saniyan ko honɗum addu'a toragol Allah yo Allah dandu ɗum fitnaji ɗin e yinela Allah sallallahu alaihi wasallam haray hiɓe heewi du'agol yo Allah subhanahu wa ta'ala danduɓe fitna e alhaaliji muɗum ɗi fof en jangi ɗum non ɗon haray
fitna gurdam, fitna mayde, fitna qabru, fitna l'akhira. Yo Allah dandon tigi ɗum ɗon ɗum fof no fof hadisaji harayno ka hisnul muslim en tawa ton ɗin du'aji ɗon ma ka azkaru sabah wal masa ma ɗi zicruji wolteɗi bimɓe kikkiɗe ma azkaru nawm ma nde wonde ɗiɗa fof haray hiɗi windi. Donc haray si ɗum ɗon feƴƴi kadi ko honɗum wallitorten ko assabre muñal, puisque attention no woodi fitnaji ɗo ɗen wolal ne Allah sallah sallam ɓe joppinoke fitna global ko arata e julɓe ɓen ɓe noddina sahabaɓe ɓe wajiɓe ɓe maki fittanun ka qita illaylil muslim fitnaji no ara hiɗi wawi was ko dolle niɓol woni ko arata hibbo yimɓe ɓen sifa ko fewdi kon hande yaahe tawa hande wallahi nokkel go sa yeehi hiɗa huuli weegol ko a julɗo. Enen ɗo wallahi hiɗen e jaam so on andu hande ko julɓe wona waɗede ka wiyete Burma ɗon goɗɗo hara mo wuuri selli ken mo reeni mayde makko o ɓorne pinere sansi waɗe o wujja andi ko kona kiri goɗɗo no waɗe pinere kona o wujju ka to noon fii tun ko a julɗo fii ko a julɗo petɓe sunna on tigi ha o maaya ma sonnajo o ƴette o luuɓe fii mo tiggi ha o maaya ko enen ɗo woni e jang tawi en andana ɓen yimɓe luttuɓe to wallahi no woodi tampiɗuɓe l'islam ni ko moolana ɓen haray ino haton jini ka du'anoɗen ɓen ino haton jini ka andanen ɓen. Donc haray julɗo on wallahi en général hino tampi hay enen ɗo en hettaki puisque si woni leydi a wattano faroɗa no wiyama tiggagol ngol ɗo sa fottama a tiggi suumi yeeso ngon aɗa tel andi hay ɗon ala jam ko woni ko haɗi ɗum Moussa en ha par ce que enen iman on fora a faami si goɗɗo weytiɗo bimbi ƴetti birédowal ngal demi métre loowi beer ha ɗum anni ke ñaami hawi kot o kotti mo habbi fende mo yawgolɗa tun kadi pooɗa mbuuɗi yalta ha aki on e l'islam sina Allah falle walliti tun tigi tigi on o kara han l'islam ñiɓirta on faami donc garay ɗin piiji ko wattante ɗiila ɓaano Allah ɗi fof ñeñini haari jooɗi ke ɗum ayata ɗo hay gooto hulɗo nawnare ko nde tiɗɗano bon yew ka médecin de famille a faami ɗo waren jooni ayata nawnɗo fayda no ñawdo ko yaɗa ñawdade fiita nawno ko sakki 2 semaines ma sakki in année yawgo waɗa bila wiya bon mi ndaara o santé ono ɗum fewndori par ce que ɗum wayrama dartede a faami ko ndargol santé wingi régula nayo nawnu few heege kan har nelaɗo makino sallah sallam nahanu qawmul la naakulu hatta na juwa menen komin yimɓe ko nde min weela wasi min ñaama min laa nahanu qawmun naakulu fi sabah wa fi nahar wa fi lmasa menen komin yimɓe min ñaama e bimɓe ñaama kikiɗe ko atakugol fiita heege ar fof hakkude donc haray sifa ɗin piiji fof no hawni moƴƴa ɓe signaliɗan ɗo laabu waktu o yoni fil haqiqa haray mantoɗen ɗeɗo toɓɓe tati ka wallitorgol fi daɗugol fitna awalan hulgol Allah ɗimmum ɗum muñal tammum ɗum du'agol o lutti toon piiji 6 wallitorteɗi kono ko ɗiɗo ɓuri wonde principal hulgol Allah sowno fof du'agol du'ano hoore mum e ɓeygure mum nden yilti kadi muñño on faami surtout noon probléme ji ɗin ka jooɗi haray mo kala koyo du'o ko rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina ɓurata yuliyata Allah min torkema nde ɓeygure amen okkumen e maɓɓe ko wiyete kon jam hayra waafiya tan danda men fitna ko ɗum woni ɓurata yul ko taw si mi ɓe ngan hara mo welanmi hara waɗa bêtise ji tami e mo tumo mettitanmi pay koye an koye taw koye welanmi hara koye waɗa probléme ji tami eɓe tumɓe mettitanmi ɗum fof wiyete ɓurrata ayun wa jaalna lil muttaqina imaman waɗa men yeesoɓe ka huluɓe ma ayi aya jeɗen no yiitide ko wona yewtede ɗo kon وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجنا من الفتن ونجي أهلينا وجميع أسرنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين haray ko feewi ga ko ɓe Allah si faljara waɗi haray ko min woni ko manki gandal noon haray ɗen toro Allah ko nan ɗen koye Allah subahana taala faamin e yo dande en fitina e enen e ɓeygureji men e julluɓe ɓen fof sallllahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها النعمة
aray awalan naskuru lilcheikh aray fati kon taw e weltano ceerno men on oustaz Ahmad Ba hafidahullah aray ɓe tinnike ɓe raɓɓindinike kadi o wandi ɗo ɓe makanno en ka fuɗɗode maɓɓe nder yewtere ɗo wona yewtere wattende 20 minutes inde yaaji moƴƴa donc alhamdoulillahi ɓe ƴettani en tan on ɓe raɓɓindinike kadi ɓe explique ni en fitinaji ɗi wonduɗen e muɗum monduɗen e mumɗin e rokkuɗoɗen ko ɗum woni wono suddiɓe ɓen en ala rewtuki kono e andintinayi tun e ɓiɓɓe ɓen e jawdi ndin ko ɗum ɗo Allah inni innama amwalukum wa auladukum fitna wa in tuminu wa tattaqu ila akhiri l aya donc haray koye ɓurtu wattande yilla kono haray min juste komi andintinta ɗo seeɗa haray ɓe yewti en ɗo piiji buy ɓe yewti en kadi yani firga ko ɗum woni fitna seedugol men seedugol julɓe ɓen ɗum noon kadi no jaaliten ɗo e anna wono yirɗen ni hakkude julɓe ɓen tigi hara fof no wini la ilaha illallah kono hara futtugol ala e mum yewti en kadi fi fitna gabre ɓe yewti en kadi fi haqqeji wonɗi hakkudeji meɗen enen julɓe ɓen ɗon hara min mi antina tun koɓɓe ɗiɗi ɗo ko fi o fitna kabre wono andirɗon noon ka anna ɗo ko satti o ko satti iɗa mari yaltirgal sange ɓeyngu ma on haaɓi ɗo ɗo wawi seyidde tomba goɗɗo goo ma si rokku ɗo satti ɗa wawi seyidde ka yaha Afrique ma yara Amérique ha ka satti o ka satti ka anna ɗo iɗa wawi heɓugol sottorgal no yaltira amma noon fitna kabre haray ɗon wallahi sottorgal aɗo yo Allah dandu haray en fo hulen on fitna ɗon ko on ɗo woni ko mawnuɗon ko on ɗo woni mawnuɗo ya sallah sallam kamɓe ñande o ñande ɓe torotono Allah ɓe inna allahumma in audu bika min fitnati l-qabr fa min fitnati l-mahya donc haray nde ñande ɗon wallahi ko ñalande yurmude min ɓay ɓe yewti ɗum ɗo ɓandan ɗum fof mojuno wallahi haray andite nde ñalande ɗo mo kala yo eɓɓinda no prépare o moƴƴa anda siko janggo siko faɓɓi janggo e hi yaltirgal kadi ala ɗon nden ñande ko an tun kadi won ɗon kadi haray wallahi ɗum ɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wa amma rawdatu min riyadil janna rawdatu min riyadil janna wa amma hufratu min hufarin nar ko piiji ɗiɗi won ɗon nden ñande amma kanna ɗo ɗa wawi sottagol nden ñande noon ko amma siko welo welo amma siko lette amara sottorgal sina ɗin ɗo ɗi pour Allah subhanahu wa taala ya Allah dande lette kabro haray ɓe yettiten ɗo kadi fi hakkeji ɗin haray haqqeji wondigal hakkeji kawtal hakkeji enen hakkudeji men enen yimɓe enen jibintinaɓen enen fof ɗo mo kala no jogui hakke oya hakkeji men enen julɓe ɓen na sallah sallam maki wa ati kullu dhu haqqin haqqa maki donnutu kala jon hakke mum o ɓe inni wa inna li badanika alayka haqq ɓandu ma ɗum ɗa jogui haqqe mayɗo na ya rawtun e rewgol Allah tun hara fawtinandu ma gollugol tun jokkugol enɗan tun haray ko ya fawtindu ɗa mari hakke mayɗo wa inna li zawjika alayka haqq ɗa mari kadi haqqe suddiɗo ma o on noon kadi ɗa doya jonutudemo hakkeji makko ɗin ka suudu la an ka weyti ɗa yalti tun a wondata e makko ka suudu toon seeɗa ɗum noon kadi ko hakkeji noon ɗi Allah subahana taala landitottoma e mum wa inna li rabbika alayka haqq ɗum noon kadi ɗa mari hakke hakkude ma Allah subhanahu wa taala o landitotoma ɗum noon dina ma kan ko honno jogorɗa ka julde ma nden korka kan e ko nantatati ɗum ɗo fof ko hakkeji ɗi andanɗa hoore ma ɗiɗa mari hakkude ma e Allah wa inna li thawrika alayka haqq hatta hay sawru ma on tigi ɗa jogui ɗum ɗon kadi hakke ma ko ɗum gorgu ma ngu kadi sa hewti ka jombata haray ta ɓiƴu ɗon tun wakkilo jomba haray ɗum ɗon kadi ko hakke noon kadi ɗon hakkeji ɗin hino ɗuuɗi ya sallah sallam maki wa ati kullu dhu haqqin haqqa jonnutu kala jon hakke mum haray ɗiɗo piiji ɗiɗi min ɗiɗo ko ɗiɗon mari tigi tigon komi ɗiɗo fof ko très important mais amma ɗiɗo wallahi ɗi tuusila moƴƴa haray koye ɓurtu wattangol yilla e ɗiɗo haray ceerno en ala e wadde taaligue e yewtere maɓɓe nden kono ɓaaraɓe joni onki jogitagol ɗo haray ko yeɗum ɗon konki mandini ɗo pour Allah subhanahu wa taala Allah ɓeydanɓe gandal enen kadi yo Allah okkore joni haray si tawi no woodi ko ceerno ɓe ɓeytata toon e taaligue seeɗa ko yowdiri e ɗum ɗo haray mi jonnita yewtere nden ɓe ɓeytana hembere 5 minutes inchallah adi wiyano falyatafaddalu maskurin assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إذن ذلك الله سبحانه وتعالى تقول أن أوهم بأسر كدلو نو تقول إنه إنه يوم ترهان دكتي. إنتوري الله يالله هم تقول أن أسر يجيبوا كل هذا كله هوارس بدي جون دي جدو. Paulun dong eventeli ke Ustaz Ahmad Ba hafizahullah wa ra'ah
yewtere ko ɓe memni ɗo ko fi ko ko wiyete fitna kono ɓe yewtirma ko yewtaɗo o fitna lannataka ara min yiltitoto e toɓɓe ɗi tati ƴettugol e hoore yewtere ko ɓe yewti ɗon ko fitina o fuɗɗino e gurdande laaɗo sallllahu alih wa sallam o jokkodiray kadi ha ñande mo ɓene ginna ƴette neɗɗi o andi goto dari no fewtinde laaɗo sallllahu alih wa sallam fewno ɓe senduno jawle kono hoyri ɗe e laaɗo sendiri no hana sendiri goɗɗo dari imni nelaaɗo mumɗaani fitna ko leññaɗon ko hoɗi aray kala mo ko ɓen kasi goɗɗo haali darike ɗo kan feerima bando nelaaɗo waɗanoma ɓuri ɗum goɗɗo fewti nelaaɗo inni a nunɗaani nelaaɗo ko nunwoɗomo jaabaade ɓeyni wo simi nunɗaani min haray ko hommo woodi nun ɗo fitna on ko wonsay fof ɗum ɗo koye gurdam maɓɓe ɗon feƴƴi fitna ɗiɗa ɓon heɓuɗo julɓe ɓen kadi ko ñande nelaaɗo sallallah alih wa sallam faati wandi Allah suɓanino nelaaɗo sa sallam sahabaɓe ɓurɓe moƴƴude ɓen ko wonat takko maɓɓe kono fitna o yani hakkundeji maɓɓe ɗon ɓay nelaaɗo faatike ɓe wattintake tawata heɓaki ko hombo lontoto nelaaɗo ɓe fuɗɗi ɗon muhajirina inni ko menen ansare inni ko menen muhajirina en joni waɗen goto ɗa gatade goto fitna o fuɗɗi ɗon wona alhamdulillah ɓay ko ɓurɓe moƴƴude ɓen ɓaawo annabaɓen ɓe heeɗi solution kamɓe ɓe feƴƴi on étape kono toujours yaari fitna ɓurɗo mawde on noon hannde kadi luttuɗo on ila yawmel qiyama ko sahindinede seydina ousmane radiallahu anu ka seydina ousmane warano e hoore tooñe ɗen ka seedano ɗon on say hañande mayɗen ko ɗum woni ko seeda ko fewndi fewno iwata few aray ɗum ko wattante ɗum hakkil moƴƴa o warirano noon ndaare fewno ɗo ka fewndi ɗo kala leydi warirndi lanɗo mum sifa no wona warire no fewno ɗon hara ndi leyɗo ndi seedi e jam leyde ɓuyɗo leyde arabuɓe lamɓe ɓe gittama ɓe waɗa woɓɓe wara publiquement woɓɓe daasa e hoore laawi daare ɓenno mo ɓuttulanniga maɓɓe fuɗɗu no fewno on say si ɗum ɗon feƴƴi wonno ɗon toɓɓere nden honɗum kadi allah noyni ka qur'an rabbana la tajalna fitnatan lil qawmi zalimin wacci yeeso ɗon wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin neɗɗo so woni toño a jarri bortemo si a wattanaari hakkil hannde kadi a gollata ko moƴƴi sa ari gollugol ko moƴƴi kadi a tawoyta yawmal qiyama so fitinirima sabu wonno fi honno a wowlitay ka yiɗamo o yiɗa seytini ka yiɗamo o a ñowani ka ñowɗa goɗɗo wole o yaada e moƴƴi maɗe ko noon la tajalna fitnata lil qawmi zalimin ko ɗum sinilaaɗo sallllahu alayhi wa sallam rewno toragol no tawa e duwawuji jangguete ɗi siɗa yallude ga suuduma allahumma inni audu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw aslima aw uslam aw ajhala aw yujhala alay ɓe mooli allah nde mi majjata ma nde mi majjinta nde mi hoyata ma nde mi hoynete ma ɗum nde mi toñata ma nde mi toñete sabu na toñede hino satti joni noon wowata waɗu men fitna waɗande yimɓe toñoɓe si neɗɗo woni neɗɗo toñowo hara yimɓe ɓe toñataɓe ɓe jarri ko rama on neɗɗo ɗo aɗa ɗon no ɓe yewti ɗum kullu insani yubtala bi gadri imani neɗɗo fof neɗɗo ko jarbi wiyete ko yeru embere imanu makko ka jarbi mbaɗa ɓuuri imanu ma o on tigi yedda e kisa kono imanu ma no ƴewiri o ko noon jarbi werta oɗo ɓe yewti ɗon woɓɓe jarbi werte ka ɓiɓɓe woɓɓe ka sonnajo woɓɓe ka gandal woɓɓe ka jawdi woɓɓe ka jaahu woɓɓe ka leydi woɓɓe ka leñol woɓɓe ka damɓe woɓɓe ka yewti ko ɓe allah jarbi kono ɗum goɗɗum ndaarugol a tasbirun ɗum si allah inni e suratul furqan si yegitari o wa ja'alna ba'adukum li ba'din fitnatan atasbirun mais waɗi yoga e moɗon wonande yoga ko fitnani goɗɗum ko ɓe wonduɗa ɓen tigi ko ɓen fitnaji ɓen ɗon ɗino hulɓini ɓurɓe a wandaɓe hande joni noon a wawa e muññade ɗum ɗon sa muññike ɗum no haray ko honɗum e yurji wodanma mi sakkitora ɗo yewtere hande wo on neɗɗo jillodirayɗo e yimɓe ɓen muññoɗa lorraji maɓɓe ɗi muññoɗa soñdiaji maɓɓe ɗin fam ɓuuri mawnude baraji ka allah subahana wa taala e di on neɗɗo ino mimmironki o soñdiama mi accira yimɓe ɓen o yaa kanko ɗum on e affaire ara innugol min yawgol toon yawɗa o ko sonko ɓen kanko sonkugol ɗum baraji koye ɗon kono ɓuuri ko yahata ko lutta andu ela sallallah alih sallam innama yakulu zibu min al ganami kon ɗum ko algasiya ande de bono on ɗum ko ñamata e dammi ɗin ko koldammol weddi kon fa aleykum bil jamaa wonu hakkude jamaa wallahi summa wallahi min ñande mi yarari ɗe tummoji o haray mi anndi wonko mankadina seeɗa ɓay si mi ari ɗo ko imma mi anditi ko mi anduno ma mi andi kesum ko mi andano fof kono mankugol sifa ɗe jonde ɗo wallahi mi hayno satta e moƴƴo
moƴƴa hay si tawi aari ɗo joni hara wonɓe gaaɓe on fof maɓɓe hara hiɗa ɓuri ɓe gandal few kala ko ɓe wolta ko fof ɓe fuɗɗoto tun hara anditi kono anditu maako nelaaɗo gooto ka ɓe maaki sallllahu alayhi wa sallam ɓe inni holɗum wo majtama qawmun fi bayti min buyutillah yatluna kitaballah wo moɓodiraɗi yimɓe e suudu jeeyade e cuuɗi allah wo hara hiɓe janngidira hakkudeji maɓɓe ɗon deftere allah nde wo yatadarasunahu fima baynahum hara hiɓe jannidira wona guerre ɗo ko jannidirgol ni ɓe jannayi en woni enen kadi en jannayi ɗum ko donné e recevoir wo sinaɓe heɓa piiji nayyi allah on tippina yimɓene maɓɓe wadda dejere maɓɓe malaikaɓe kadi fonta gabitanji ɗin toon ɗo ko hoore gabitanji malaikaji ɗum ko joɓɓe elaɗo sa sallam eni wa inna al alima la yastahfiru lahu man fi samawati wa man fi l ardi hatta lidan bilma neɗɗo yewɗo ɗaɓɓugol gandal ko aɓen noon ko ɗaɓɓugol gandal laɓɓinen anniyeji men ɗin immoɗen docteur ɓe ano ɗo hafisahullah ɓe yewni ɗo yewtere ɓe inni onon belgique ɗo woni ɓe maaki heyite yewtere maɓɓe nde ɓe yewtuno e ɗo ñande wayɗoɗirta ɓe inni o onon belgique ɗo komi tori o wo hannde kadi ko hunde wotere laɓɓine tun anniyeji mon amma si tawi ko golle moƴƴe ɗum ɗo wakili kono ɗe golle ɗo fof ɓe moƴƴude mum si anniye on laɓaka a tawoyta yowmal qiyama si tawi a ardiɗo joni hara kina fiyalla woni ko arduɗa heɓoyta joddi mum kono wallahi a jotta ko nde jonde ɗo hara ko fiyalla woni ko addirɗa arduma ɗo sina andu a tawoya joddi ɗum ɗo yowmal qiyama e laaɗo sallllahu alayhi wa sallam sakkitora ɗum ɗo allah o itta e malaikaɓe hiɓe jinda ko hoore leydi ɓen ɗon golle maɓɓe gonɗum ko argol tawa kala kaɓe jeewi ko wiyete ko majalisu zicre jondeji ka inde allah wona jantede e inna malaikaɓe ɓen malaikaɓe ɓe noddidira ha ɓenna are ɗo hino ɗo ko wonɗen e ɗaɓɓude ko sifa ɗi jondeji ɗo ɗum woni ni woɓɓe fewno ni ko sabeji ni haray ɓe organise no fi boite wono organise ɗe ɗon hannde ko ɓeɗo yewtanta en kamɓe kaɓe so waɗi programme ji ɗum woni ko ɓe jogui an noon allah ittima toon addima ɗo malaikaɓe ina ko won ɗo ɗaɓɓude ɗo allah inna malaikaɓe ko honɗum taw ɗon jiyaɓe aɓe hiɓe wadde en taw hiɓe jannidirde deftere ma nden hakkudeji maɓɓe on say allah inna mi waɗi on seeɗe kono yo malaikaɓe wonnema ɓen ɗon fof maɓɓe mi yaafitene malaikaɓe ina noon goɗɗo no jooɗino sera to on noon tigi tigi on na ɗum fi addunoma hari mo jogdino affaire o kanko oustad ba bon oustad ba inno ar wone ka bayan ɗo hasa bayan o lanni mi yahi ɗum traitanama affaire ma o allah inna malaikaɓe ɓe jooɗodata e yimɓe moƴƴuɓe sina aade moƴƴo mi yaaforike mo saabu ko jooɗode e yimɓe on ɓe jattade inde akko est ce que no ɗo hara ɓeydi waɗi ɓeyti waɗari alcool ɗe jonde ɗo neɗɗo fof wata eto luuteɗa ɗum ɗo wata eto luuteɗa ɗum ɗo mo wuuri o andaka so maayi hattatake sa anditi koye sifa ɗe joni ɗum ɗo enen garok ɗo hannde nema ko ɓeyoy ɗo ko nemaji ɗin timmi eto hannde kadi hara nemaji ɗin ɗi wontanarima nigma ha ɗi wontanarima lette kono nemaji no woodi fewde ɗo yimɓe ɓe weelaka alhamdulillah piiji ɗi no woodi eto hara mankari sika ɗi jondeji ɗo hay si asina hara ko nawnare ma voyage eto ha taweɗa ɗiɗo mi toriki allah yo allah duuminan en ɗum ɗo kala wonɓe kippude no ɗum ɗo wuurira mi toriki allah yo allah lontinanɓe ka ɓeygureji maɓɓe kala arɗo ɗo no jooɗi ɗo no wondi e ande mi toriki rabbul ibadi o himo ka suudu jeyandu e cuuɗi allah wata o yaltuɗo sina hara allah yitanimo ande makko mi toriki rabbul ibadi kala wonɗo ɗo no nawdi ma no nawni allah woni jogui jellal o yoni dikkinayɗo yo allah dikki mo dikkinano ɓen marɓe feere ɓen hakkudeji meɗen ɗo yo allah ɓeydanɓe wannaɓe barke muɗum e hijabu ɓe jogaki ɓen kadi fof yo allah okkorɓe ɗuuɗi ko laaɓi ko dagui ko waɗa barke wonɓe gaaro jogui kayni yiɗi yo allah nafiri ɓe ɗi waɗa ɗi reguirɗi allah ɓe jogaki ɓen kadi yo allah o okkorɓe wa sallllahu ala nabiyina mouhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ahsan al jaza aywa are joni hikken ɗon kadi ko fewniti ko wona ande ɗon no haare ko lande ɗen ɗon ko fewniti inchallah ndaara ɗo tati walla nayi inchallah aywa ɗon no haray to no moƴƴa ɓayare koynen ɗo fof nana ɗo inchallah jonnen ceerno ɗonɓe jaabe haray ala jen ɗon fadda assalamu aleykum ala ɓe ɗarti aɗa o yaafo ko min miɗo landi hay landal fiwono nangue ni joni tawi gue fuɗɗi gue mutoyi haray sigue mutoyi ko kangue kadi woni artiroyde kadi fuɗɗoye ɗo ka haray ko wonɓe go kadi kadi haray woni ken haray ko landal yaake sabi allah kadi haray yaafo wona wondema ko jagguitere mi landude kadi ya allah e nula ay inchallah joni aray usadio nani aɗa jaaɓe o inchallah haray jonnay ɗum ɗon waɗɓe science ɓen hakkude meɗen haray mo kala hino mari gueɓal donc ɗo haray hewtiti fannu faamuɓe géographie ji e science ji ɗin haray mi watte sokke mon bisimilla
bismillah ya andu do jabo no yan aywa bismillahir rahmanir rahim en torki Allah hawne e sawab aray ko tabiti kon nangen ko wote nange wote woni yilade e ngi wonde yiwde ngen ka hore kammudore Allah subhanahu wa ta'ala on dali wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim suratu yasin aray nange ngi yahude kange tigi kange wondo ngi hore magge nge yilade wa shamsu tajri zendari ibnu jarir no addi tafsir lughaun ka tafsir lughawi kalimatu tajri bi mana nange kange wondo ngi hore magge nge turnude ko woni turnde ko woni jonnude nge doole joni non kange wondon ko leydi woni tarade ni karam ko be no wodi yettube wonde leydi no tarade nange kono ko buri tabude kon ko leydi woni tarade Allah subhanahu wa ta'ala ndali amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-arda fa idha hiya tamur yani al-ard tamur kalimatu mur ko yahu wala jangi o mata mur sama mawra donc leydi indi turnude indi tarade nange ko leydi woni turnude kon wadi sida yirde nange nga nge weta hierarchie kide nge mutiroyaga jon non dum no mari wadoy gol contraire nyande dan no tawa e mande daragol dargal hay ga sen tibbi so yayi hay ko ka dum ka Qur'an so wadi le miracle du Qur'an ama do al mujizatul Qur'an ka internet be yaltine scientifique be no yaltini mande daragol dargal dum no mari wadoy gol sens contraire joni on yede leydi tarorde ni ndi wattiroyani on tuma ray nangin ka wonno den hayno de nge mutirata ton ko don ngi yutiroyta aray ka rabbiningol jawabo e ko mi andi ko aray nangen ko wote ko leydi woni tarade kangi kadi hore magge hinge tarade ko dum woni jonde nge doole wadi singe jallitude assalamu alaykum wa rahmatullahi shukran barakallahu fik aywa jogi benen dinet be bato nam ela sempre como do amar no menal nam do menal ela explique como fitna explique solution usa zenda explique ela dinamika como fitna min como fa ko annu ko firu Allah azza wa jalla o wadi fi non ha un menal ko kana rewde ko mi fa voilà no wodi aslul fitna jogondir ɗum e cheytan awa se landigi ko fi honno hanno Allah acca ɗon haraw tagal cheytan manda sa fam ko même chose donc lasli fitnaji ɗin fof mi yeeto jomra subhanahu wa ta'ala wi wala yaftinannakum cheytan wato jaɓu cheytane ukka on e fitna donc ko wiyete no wodi ko wiyete sunnatallahi allati qad khalat min qabl si Allah no falano o tagay non hara problème alano o wada en fo julbe ha o wara en fo kono no jeya e tagugol engol ko wiyete kon alibtila testugol en est ce que e rewle lawol ka e rewrtangol dum non no jeya mum jonno fiyo dum andoreyel ma fitna o woda ma shaytan woda en fami donc haray ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah tagi on fiyo testu hombo mo burata moƴƴinde golle maintenant joni no wirden do ni non Europe do ya toutes les possibilités ko ngandi sa fewa e sa bonay no wodi lay bonirde ɗi 100% harakat goɗɗo anda sa moƴƴay no wodi lay moƴƴirɗi à 100% jon non ko an suɓoto ko jarriba kon fof ko enen ɓe arɓe ɗo ɓuri parce que ngoya sen gotoɗa weerle ha miijeɗa sa yay maarowol taw a faami salamu aleykum hay shukran aywa ombe tari awa daqiqa tamuna ko Allah waɗani fitna ko sifa ko professeur ɓen ka l'école ko waɗani examen si examen waɗano ka l'école élève ɓe jangata si tawi hiɗa andi a jangi a dartintaki a jangata wani woni usa mbawi nayi ɗo joni kosi karamo ko ɓe hewti ko kamɓe to jangana ko ɓe gonto dar on ɓe dartatake ko Allah waɗani en fitna e hoore meɗen ko dargo sen wawa e muñade suratul furqan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun istifham ene o wawa e muñade ka o muññata ko ɗum addani en fitna
ɓe tawti ayo ka suratul mulku ɗa liyabluwakum ko yo jarribo ara joni ɗeɗɗa ɓikku goɗɗo woni duuɓi sappo duuɓi noga e heɓaari ɓiɗɗo Allah ina malaika yo yawo wara ko wari haga ndargo réaction ma gonnu watta a andi tay ko Allah jonnunoma ko muññoɗa ka waɗa réaction pourquoi ko min to hara on ndi waɗaali fa ko ɓeyamoɓe yettataɓe wannu ko naakiri waɗi ɓe joom on ɗo ɓe sonna maɓɓe feƴƴini ɓeyni hara ala jiyen o muññoto ɓeyni ɓe muññike ko konturi yalde on ɗo soroya ɓaawa yontere goɗɗo ko kadi hokkiɓe sonnani ɓe wondare makko on ɗo kadi maayi ɓe jeeɗi ɓe ɗo muññe ɗum ala jee koye ndaare ɗum ɗo ndaare ɓe gerdi on ha nirdi on kono ɓe muññori hoore kala ɗo koya tammo on ɗon kadi maayi ɓeyni mi sali muññota ɗum ko yewre kene ko min tuwoni e quartier o aɗa jikaren ɗaka ɓe mara sonnaɓe tan oy ko mbi ɗum ɗo Allah waɗani andi kon se waway muññade wallahu alam ايوه تفضل عليكم السلام يا في سبيل الله جاي Sheikh Barno qala beyt اسد بري ايوه يا في امير بلا بيد سير على في فتنة قال اليوم يعني الله وعلا وعلم ono pigini fof ko contraire mum no woodi ko ɗiɗi ay ko moƴƴere e bone jomme e ngelorma yani Allah wi ko kanko tagi moƴƴere nde ko tagi kadi bone o joni noon mo darndade en honno ɓe wiiri ni waɗe ihtibar andi o wi o tagi en o tindini en kadi e laawi ɗiɗi joni noon ko an neɗɗo andi ko ngol suɓoto haray wasi ɓe hiɗa yewte ɗum ko fino on tigi rentora e fitina on molo Allah e fitina on toro Allah no heɓira yani moƴƴere nden haray piigi ɗin fof ko kellal e nawnare ko ngalu e basa piigi ɗin fof ko ɗiɗi yani ko Allah tigi woni ko waɗɗum fiyo no fi ha o darno en Allah wala wala aray ko ɗon e hattude aray ko arata koye waɗay samedi aro inchallah aray min tori ko yaafuye kala mo jonnade yewtere joni haray feƴƴen ka ilanat ɗum woni ka ɗuma comment dirais ka information inchallah bisimillah oustaz wone ga haray mi ala jonde e goto yaafe ɓise mimi anda